Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi nga si Propeta Jeremias nagmahay-mahay. Ngon siya may pagwa na lang kumataw. Kay mura magnakontra nako ang tanang tao. Ako na malang usa mo ay ilang gitabangan. Nya gitubag dayon siya sa Ginoo. Kung mubalik ka nga rin ako kang suguon pagbalik. Nya mapuslanon ang isulti nimo ug mahimo na sad nga mapuslanon ang imong kinabuhi. Ako kang ubanan, panalipdan tikas tanang kadaot. Pasabot ug di lang ka mo gawas sa akong presensya, sa akong gingharian, nindot gyud imong kinabuhi. Pero kay nagsigi naman kag reklamo, anibati gyud imong kinabuhi. Ilingiyay mong tupad, inawa ka nagmahay-mahay, nga natao ka. Hingna ko no. Wa kay mga pagmahay, nganong bati kag naong, nganong piyanga kag ilong. Sa ba kita mga Pinoy, sige tagmahay, kay piyanga kitag ilong. Ang uban nagmahay, nganong itom ug buhok, muna ilang ipabland. Ang uban nagmahay nganong nipis og kilay mo na ilang kiskisan og badlisan. Ang uban nagmahay nganong babay sila mo nang ilang ilisan og laki. Nasay uban laki nagmahay, ilisan pud nilag babay ang ilang lawas. Nya masuko din sila tawgon og sir. Ana. Basta magsige tag reklamo, musamot yun kabati ang atong kinabuhi. Muna nga musud ta sa kingdom of God or atong huptan ang gingharian sa Dios. Nya unsaon man kinahanglan atong tumanon ang gisulti sa atong salmo. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Adto tas Ginoo muduol sa panahon nga kita mag-uol, sa panahon nga kita magmahay-mahay na nanay mga problemang moabot sa tong kinabuhi, duol sa Ginoo. Ayaw duol ngadto sa mga tao. Pananglitan wa kay bugas, ayaw duol adtong magpautang. Kadto bang mga magpautang ba? Kay tiwasan ang imong problema na punan. Ana, ikaw anak, babae, nagmahay ka sa imong ginikanan, kay gikasab-an kag maayo, ayaw duol sa imong uyab, niya magpahaba ka dito. Na, impas gyud ka diha, tiwasan na Ginoon ka. Mao na kasagaran mga mabdos nga wa tuyua, kay ato man magpahaba sa uyab, niya hapyod-hapyoron dayo sa uyab, impas. Nasay ubang mga batanon or bisan ganig dili batanon magmahay silang kinabuhi kay naidaghang problema adto mo duol sa pare, impas ang pare. Di ba? Okay, adto na ka magsigig pahaba nya amaman din ka sa pare nya adto na ka mo higda sa kwarto sa pare. Sa may tabo, patay ang pare. Ana. Mao na nga asam ta mo duol atos Ginoo. Pero ang Ginoo dili sad sayon duolon. Matud pa diri sa atong ebanghelyo, mura siya og katong bahandi nga nakalutan dito sa uma. Mura sad siya perlas nga dunay talagsaong katahom. Unsaon man pagduol sa Ginoo, kinahanglan di ay nga atong ibaligya ang tanan, biyaan ang tanan. Unya og pila may imong gibiyaan, mausad na ang imong ipalit ngadto sa maong gingharian. Mo nay ibayad nimo aron maangko nimo ang Ginoo. Kasabot mo ani, sumbingay man Gilingay mong tupad, inaandam kang
mobaligya sa tanan. Ina ko no. Naandam. Ingon sa namutubag sa na imong tupad. Muna magis ginhawa na kong tigom. Baligya na noon. Unya. Unsao man na paghimo. Tagaan ta mog example ha. Panalitan nagmahay ka isip asawa tungod kay nakabana kag nangabit. Bisyoso kayo, nangabit. Unsaon man nimo aron magmalinawon ka? Duol sa Ginoo. Nya unsa may isultis Ginoo aron magmalinawon ka, higugmaa ang imong kaaway. Pasaylua og kapituan kapito. Unsaon man nimo paghimo ana? Unsaon man? Kinahanglan dili ka mawili sa imong balay, sa imong yuta, sa imong dignidad, sa imong honor, sa imong dungog nga tawhanon, dili ka mawili ana, ibaligya ng tanan. Aron nga inighigugma nimo sa imong bana, unsay buhaton sa imong bana, iya nang gamiton ang tanan para sa iyang kabit. Di ba? Inyong kwarta adto niya ihatag sa kabit. Inyong balay anha niya papuyon ang kabit. Nya hinginlan kaniya. Sugot ka dili. Ha? Oh. Ano mamong di mamong tingog? Musugot o dili? Mo na kay dili man ka musugot, wap ani mo nabaligya ang imong balay. Pero musugot na ka, di naman na ako. Para naman na nila. Nya hinginlan dayon ka, di naman sana akong bana. Para naman na ila. Ako naman ang gilit go. Ikaw niya, uhaw kay kastanan, asawa ko ka siya. Ako naman sa ninggilit go ang akong dignidad, ang akong kaugalingon. Ang sunod ang mahitabo, malinawon kay kastanan. Malinawon ba? Kanang, wa naman kay attachments. Kakuha mo? O pasabot ana, nasod na ka sa gingharian sa Dios. Wa naman kay attachments. Ang imo ra gyud nga basta nagsunod ko sa Ginoo, nya sugo mas Ginoo nga pasaylo og kapituan kapito, nya bulahan kamong gidaog-daog, bulahan kamong gitamay, bulahan kamong gilutos. Karon gilutos na ko sa akong bana, gipapahawa ko sa among balay, gipulihan pagid niyag kabit. Nya ingon man Ginoo bulahan. Di hatag. Nya unsay mahitabo? Malinawon kay ka. Mo na hitabo sa mga santos, sama sa ni San Ignacio. Gubat man ni sila, gubat kay sundao man ni siya, nasamdan siya. Nya kay ambisyoso man kay ni siyang mahimo gid siyang dakog ranggo nga sundao. Sige gi siya bright man ni siya kayo, sige siya basa anang mga basahon nga unsa gyud makapanindot niya isip sundao. Karon sa nasamda na siya nya kay gubat lagi dito siya gibutang sa balay nga murag care home nga nangita siya og kuan basahon kay samtang nagpaayo sa siyang samad masabasa siya unta og mga basahon. Wa manggilaing basahon didto kadto ramang lives of the saints. Kinabuhi sa mga santos bagay murag religious house matingal itong iyang na confinan. Ingon din siya nga wa gyud dihay mga kanang mga books of kaning mga soldiers, mga adventures, ano isa? Wa gyud diri sir, kanira yung lives of the saints. Siya, agwat tahon lang na nako para lang naala ko'y mabasa. Basa dayon siya. Nabasahan man yang kinabuhi nila ni San Agustin, nila ni kanini ang Saint Dominic, Saint Benedict. Ingon siya kanindot aning ilang kinabuhi. Dito siya nakakita og bag-ong adventure in life. Niingon din siya siyang kinabuhi.
kung sila nakasinati nining maong kalipay o kalinaw, nganong dili man ko pwede. Mo to nga, iyan na yung giswayan. Gipractice niya ang angayng praktison sa usa ka santo. Ug unsa man ang kinabuhia, biyai ang tanan. Biyai, hastang imong mga ambitions, biyai. Og pagpuyo subay sa pulong sa Ginoo. Mo na nakahimo siya nang gitawag og 30-day retreat nga kanang meditation but 30 days nga makighiusa kas Ginoo gikan sa iyang pagkatao hangtod sa iyang pagkabanhaw. Iyan ang murag divide into 30 days. Munang famous na gitawag og Ignatian retreat. Daghan kayong nga santos tungod ana. Kami before me na ordain pagkapari niagi pod mi anang Ignatian 30-day nga Ignatian retreat. Nindot no? Nagluyam lang na inyong mga naong. Mao sa nay gibati ni St. Francis of Assisi. Ambisyoso kay siya nga mahimo sa siyang inila nga tao, kay dato man sila kayo. Pero sa dihang nakita niya ang crucifix og naka-meditate siya sa crucifix kaning gilansa nga Kristo, nakaingon siya, ikaw nga Ginoo tag-iya sa tanan nagpalansang anang cross. Ako na noon gasigig pangambisyon aning bahandi sa kalibutan nga usara ko sa imong hinimo, mangambisyon sa ko anang imong cross. Amo tong gigakos niya ang cross og niingon siya, mosunod na ko nimo. Nya nabati din niya ang tingog sa Ginoo nga niingon, biyai ang tanan, ang imong amahan og inahan, ang imong mga igsuon og ang imong kaugalingon. Mao tong niuli siya sa ila, iyang giingnan, iyang ginikanan og mga igsuon, mobiya nako dinhi kay mosunod ko sa Ginoo. Ginganlan siya nabuang. Nilingya imong tupad. Ing na akong isaad, ang tanan akong kwarta ipalit na nakog slot. Ing na ang tanan, gina akong kwarta ipalit na nakog slot. Ing na. Ang ano di man ninyo ipalit, nga wa may nipalit og slot, nga wa malipay. Di ba? Imong ipalit anang imong para panindot sa imong naong, panindot sa imong balay, panindot anang imong sakyanan, magbag-o kag sakyanan, mao na imong gastuan, kanang imong mga bag-ong mga igsusulob, mga gadgets. Daghan kayong naguol anay kanang mga bag-o nila gipamalit. Wa malipay, na problema na noon, na stress na hinoon. Pero pagkadaghanang namalit og slot na to dinhi, mga 99% sa namalit og slot malipayon gyud. Nya the more nga daghan kag paliton, the more sad nga malipayon ka. Tanawa inyo mga naong nga wa gyud mo mamalit. Tanawa. Di ba murag di mo ka-relate mingo. Mao ba? Kaya nga naman nagpabilin man nga di mo palit. Practice ba? Practice. Tanawa, di ba? Iguman ni mo palit og slot nga daghan kayo. Igabot ni mo sa inyo, kita ka nga gilungkab inyong balay sa inyong silingan nga adik kayo. Kay kusog naman sa nirong drugas. Daghan naman sa mga lungkab-lungkab ros balay, daghang tulis, daghang kawat. Pag-abot mo dito, gilungkab inyong balay. Kung sa may imong bation, moingon ka, sogo sa tos Ginoo, share sa to nako niya. Din adyo ka mag-goal. Pero di ka mo palit og slot, niya particular kay kag kwarta, ikakita nimong gilungkab inyong balay, kuha imo mga butang dito, pastan lagi makapamalikas kay makaingon ka kalaming patyo, masakpan na nako tagutaguron tagini buang-buang dako. Mo ana ka nya unsa man na? Wa na kay kalinaw, wa na kay kalipay. So salamat sa namalit na tog slots ha. Tagaan tamog update gamay. Hinay man kaya tong halin pero basin pa mukusog ni karon kay mangita na mo Kingdom of God. Ang atong halin sa SBF DAG niabot na og 31,318
na apay 28,682 ka slots nga available. Nga nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 na natay 136 ka 16 slot challenge. So atong pakpakan ang namalit og SBF dag para intaw ni sa atong kumbinto. Naghana kay tagbayronon sa atong kumbinto kay human-human na ang tanang nga mga aspects, no? Ato na ni silang bayran ug mahalin ni tanan slots. Congratulations kita ani. Nya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para ni sa Kapilinya di Fatima dito San Remigio. Ang atong halin dinhi sa atong parokya niabot nag 4,006 ka slots plus sa ilang halin dito nga 635. Ang total niabot nag 4,641 ka slots na apay 1,359 ka slots nga available nga tag 1,000 pesos per slot. Nya doon na ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 na apay nasa tayo 22 ka 20 slot challenge. Ato yapong pakpakan ang namalit sa atong MMHD. Salamat kayo. Kani sila tanang namalit, pulos gini sila nagmalipayon. Nya mudako ang ilang paliton, mudako sad ang kalipay. Nganuman matud pa ni Kristo ang presyo sa gingharian sa langit mao ang tanang bahandi nga imong gihuptan. Biyain na tanan, ilisa na niya sa iyang gingharian. Gingharian sa kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. Samas na sinati sa mga santos, sama ni San Vicente Ferrer, sama nila ni San Ignacio sa Loyola. Manindog ta.